Alofa, il nei foi vaenga o telefon o le si fonga o le lo mua. E li was fulu miliona Tala le tau a fai o le toe faa le leia o mea sa faa le ngaina I timunga ma lo longa mafa na afia I le tu malo Tasman I le tumutumu o le motu I saute o New Zealand. O le uono masina talu o na afia le tu o le tuno I le so ai ni ta fenga mani lo longa mafa se lua. Mai o whaelo mai le pulenga o le Tasman District, o le te whaale leia o mea sa whaalenga I nai, e lua te usanga I le tau o na whaatino ai, I le tau e o atu I le 5 miliona Tala. O ti munga mamafa na mafua mo iaita whenga nei malolonga I le masina o Iuni, ma Iulai o le tau sanga le nei, ua whaamatalaina o ni whaalawelawe whaale nā tūrao pito I matautia, wa whaina ai le vaenga o New Zealand, I le tonu o le se lau 5 tūsanga ua mawai. E ano ai matele me tō tino sa whaalenga I nai, e au fiai whaatoanga ma whale o tangata I nui tua, ai moise o fua whaatoanga ma la au aina, mai na malepe ai fwoi matawhia le tele o pā mō la fu manu. E le ngata I lea, ai si lia I le ono se furu la whai o ni awala sa whaalenga I nai lo longa nei ma solo ele, ma le tele o whale o ainga na whaatama I ai, e au fi ai, ia le fast fumaltasi o whale, ua matua lea o ngā lava ua le toe whaau ngā ina. Whailo mai le whaurulunga o le komiti o ngā luenga whai teimi o whaarewele whaafosei I Nelson whaapea ma Tasman o Richard Kirby, o le fast full miliona tā lao le tau e toi whaale le iai mea ia na whaalenga ina, o loo fesoa soani iai company in Siua. Ai o lesi se funu mo le 2 miliona tā la, e whaatupe lea le pulenga po o le City Council ale nei I tū mā lo. Ua whaatonu ina e le pulenga o wala o whela o inga, le New Zealand Transport Agency, le whaia leo se suenga tū ma oti, e winga I ni suenga o ave ta vale o na, ua masalomia na se ma le sa o le whainga I leo I aso ua mawai. Ta oi se li poti le wale se lau New Zealand whapea, e tu se lau tolu se furu la whai o leo I tu SS o New Zealand, o loo haafia I se suenga, ona ua masalomia, le se ma le sa o wha maunga na o la tu whaia, o ni suenga e tu sa ma le tolu se furu wafe la whai, o ave ta male na masa o mia le whaia o ni suenga, o le fua o le awa malosi na o la tu tau mawhalia, a o ave le ta male. E talu o nādia I mai lea tūlanga, o tau fi ai e le NCTA, ia le whaamatu I nātu le le mtanga luenga o leo, o le vanga tupe e tusa mo le 1 miliona Tala, mo le whaatino ina o ia suenga, se ia vanga nā, o whaamalia ina o suenga nei, o loo whaatino ia mai o le lei le whainga. O le nei tūlanga na maua le wale si whaasa lau New Zealand a wana lei se talo sanga I lalo le tūlafono whaamtalanga alo ia le Official Information Act le asa whaamatua ne ai ia li poti wha le vai aso sa tu inatu I le minister whela ua inga ia Chris Bishop. O le li poti la tangai nei le masina o kitopa na ta ua ai whapea ua filifilia e le NCTA se company tūma oti mo le toe whaia o se suenga le lei o whaai unga o suenga nei o le manawa a me ta wale po breath test e pei ona sa whaia I e leo. E tasi le miliona ta la wha au popo lea ua toe wha amatu atu le pulenga o le soa vai le water care mo le au whai whaiva e iaia la tu wati na e o le oyster I matua au kilani ia sa I longa na whaina ina ua masua I le sami le sua vai mao taota mai fale ese. O le masina o Novema sa atu ina tuai le water care, ia le tasi le miliona Tala mua, I le whaala woptonga le au whaivo le oyster, I lea vaenga o au kilani, ina ua whaalenga ina la tuati nae, I le sua vai mao taota na masua iai I le sami, I lea vaenga o le ngā teifale, o lo iaia te wati nae I le whai unga le masina o ke topa. Whailo mai le pulenga o le water care, e toa se furu la whai o le au whai whaiva e whaapitoa I le fesoa swani. Mai o le tasi miliona Tala wha au popo lea ua tu inatu iai, ina ia fesoa swani ai I la tau,
a whaanga solo suenga masa ililinga ili tūlanga ato toa o le whaale tonu ma lea whaina wala te wati na i lea whaafitauli. Whailo mai lef so swani i vai taimi ua whaalaua i tele mai aile le fia la au whaiva o lo a fia ona o a whaina wala te upis nisi i lea tūlanga le manuia. O ia whaiva uma ua le mawhaia na whaangaina oysters mai ala tō whaatoanga i langa te whale ona ua whaalengaina le sami ma le sio manga i le masua ia i o taota mai whale ese i le taimi o winga lono wā le tau ma tā whenga sa haafia i le vaenga o Kilani. E tu sa male afe mita ko pita ia le sua vai leanga ato ai ma o taota nei na masua i le ngā te whale ma whaalenga i nā i le whaitau fia afe oysters i ati na ea tangata nei i le vaenga iai le waitafe o le Mahurangi River. Tupu le whaale tonu le teimi tonu, sa te tawai o na sele ma whaatau wina atu i oysters mo le fofonga tau mawha o le tunoo. E nai whaalawe te tupu le vai teimi o le Kirisi Masi, na maua le tino maliu o se li ina le iloa i le sami i le taulanga o le Port Waikato i le astonai na te anei. O le nei tangata na awhia se whaalawe sa whaonga ina ai se jet ski, mai e talitoruina le leo e le iwhaia se ofu whaola po se life checkers o le ua maliu. Whaalia fo e leo e to toru tangata na awhia i le whaalawe i le aso o le Kirisi Masi. Sa mawhai ona lawe ina i le to'olua e awhia ai se tau mai titi e lima tausanga le matua a e na leiloa ai le tangata e toa tasi. O sa elinga sa whaia mo ia le na leiloa na maua ai le tino maliure nei e le waalelo le helikopta a leo i le tai ao o le astona aina te nei. I le aio New Plymouth e toa tasi le tangata na maliwai i le mū o le whale o se ainga i le tai ao le solulu a o lumana i ai le aso le Kirisi Masi. Tupu le whaalawe le awala e ngoa o le Trelawney Crescent i le waweao le solulu mai na whaali ai leo na maua ai le tonu o le nei whale i a le tinu maliu o le tangata. O whaanga solo nei suesu ngā leo ma le tinei mū i le mafuanga o lea whaalawe lawe. O le oto e le Tala i a le ala tele i Apahat o le awala numera lua o le whasota inga o le State Highway 2 ma le awala o le Waterworks Road i Kaitoke na tāpunia mo se taimi umi ona o se laweanga o ni taamale se lua i le fiafi o le Sanafi sa liputia mai le whaalawe po o le afo le ono i le fiafi ma whailo mai ai le leo e to tasi le tangata na manua ti ngā ina ai mai sa awinane i le whalemai mo tungo fitinga. Ai sa ilonga na umi ai solo ta wale na poloka ai na po i tu lua o le tele a o whaia ngā luenga masani e le leo ma ngā luenga lawe ai i taimi o whaalawe lawe whaafua sei. I au Kilani ua whaatalo sangai nai e leo se whasosani a le tunu i le sa ilinga o tangata nā fia i se misa tele i le awalda o le K-Road i le wawea o le sa. E to tolu ni ali i sa tā fia mai ai ave i le whale mai ona o manu anga ti ngā ina mai lea whaalawe lawe ai to wha i tangata na tāo fia ai mo suenga a leo. Na malawina leo ma o nanga i taimi o whaalawe lawe e tau whaafile muina le neive vesi na awhia ai le sidi atu le limas furumona tupo tangata i K-Road i le waweao o leo sa. O loo wala ia mai e le ofisa o le tau i e tūlanga whaale tonu o le tau e awhia ai le tūlanga i sa sae o le motu i mātū o New Zealand a oanga i atu mo aso fia i Sāninga whaamanatu o le tausanga fau. E ono timu ia i le amatanga o le whaatasinga tele o le Rhythm and Minds i Gisborne lea ua whaamaruina i se lapta inga lanu moli mo timunga mawha na amata mai de ono i le tae au ana leila e o tu lava i le aso lua a tae ao. E whape fo na varo i a maiti munga a awhiai i a le Coromandel Peninsula, whapea le whaasoloane i le Hawke's Bay i le so. Wa iei fo i le puta inga mo ti munga mawha e ono a awhiai le Manawatu, ai whapea le Horowhenua, whapea le Kapiti Coast, mai i le awhiawhia nā nei.
o matangi mai se sa o le afa solo ina malolosi ma o atu i le se lau 20 kilomita i le tūla le sausawa pe a tō wha atau tau mai ai mai se lava i vaenga ta lai i isi vaenga o New Zealand. Whaelo mai fo i le ofisa o le tau le Met Service o isi no whanga i ono a fia i matangi malolosi e awhi ai i Nelson o Bulla o le Grey District ai whapea le Westland i mātū e amata i le so. Mo le so lua tae au o le amalo losi sa vidia a fiai le tu malo Taranaki ai whapea le Kapiti Coast, Wellington, Marlborough Sounds, whapea i le Golden Bay. Ai o le anga i atu i le so lulu e iai se vaenga wha le tono le tau i le tu langi sifo o New Zealand o le au mai iai winga lolo wao le tau. E a fiai le tu malo Taranaki whapea ma Nelson. Peitai, o le ade tau ona le leitu lango le tau i le aso le tausanga fau, ma wha solo atua i aso amata o le nei tausanga po le nā tausanga fau. E tari tonu wha lapo tonga la ufai ta vale le Automobile Association po le AA, o le tu wha sia o le company Pamu Penisini se lua, o le a pauai i lalo le tau o le Penisini masua u i Pamu Penisini nei. Whaelo mai e le company o le NPT whapea ma le gal ia le lato fuafuanga tu whaatasia ia au nanga lua ma ngā lulue whaatasi ai i le fausia leo se company tele tu ma oti o Pamu Penisini e pulea ma whaafueina e tangata o New Zealand. O lea fuafuanga o lo talia nei se whaamauninga mai le komisio me tau pisnisi po le Commerce Commission. O le auainga ingo o le Sheridan family le whaamotu le motu i saute o le au lātou pulea i a leisi afa o lea company fau. Ai o le company ingo o le Allegro Funds o le aona i a leisi afa o le company. O le lii ingo i a Barry Sheridan lea e ona le company le NPT o le avea ma whaatono po le CEO o le company fau e pei ona fuafua ina nei. E lua se lau fase furu la whae o Pamu Penisini e tu SS o New Zealand o le a tu whaatasi ai le NPT ma le gal i lalo o le company fau le nei. Mai na whaelo mai e Terry Collins o le AA o se tu whaatasinga le leitele ma tā ua mo le au whaitawa le awa e mauti noa e pa uai le tau o le Penisini ma le swa o tamale i a lato Pamu. O leisi vaenga o le tātou Tala, o le awhaia se asia singalo ia i Australia a le Palestine o le māloho Israelu o le li o Isaac Herzog. Whaelo mai alo ia lea tūlanga e le Palemia Australia, Anthony Albanese, i le whae unga le vai aso. Ta uai le Palemia Australia, o le la taranoanga i le telefoni ma Herzog, sa whaelo mai iai lenga whaavau o le li Palestine Israelu, ma wha o ane aia na wha maisenga i ainga ma tangata ai maise le malo o Australia ona o le wha lawe te rui nei Bondi Beach. Ta ua fo i le Palemia Australia ua talia le leia le li Palestine o Israelu la na wala au ina ia malanga asia si mai o ia i Australia i se taimi tāla whengai. Peita ai e le i wha mautuina i se taimi mo se aso o le asia singa. Ua whaelo mai lea tūlanga i le taimi ua whala wai tele mai iai e le Palemia ma le malo Australia. Le whaavaina leo se lātou whaailonga tau o loa fau. E alo iai tangata na mua o na tali atu i le whaalawalawe le Bondi Beach. Ai mai se anisi ua le tau o na awe iai le whaaea. Ona o lātou ngāio inga mga luenga whasoswani i le tau tau fia o lea whaalawalawe ma tau tia. Ua fuafua ina ai le whaia leo se lisi alo ia o tangata uma e le tau na alo ia ma tau loa e le malo, ona o lātou ngāio inga le taimi o lea whaalawelawe. O lea lisi o lea vea ma vaenga o whaailonga tau loa le malo o Australia, o lea whalawai tele mai le amatanga o le tausanga fau, lua awhi lua sifuru ma le ono, ea mai au fi aia li ima tamai ta i leo, fo mai ma le au ngāru lua le soifua malaloina, ai whapea ma isi tangata lutele o Australia, Sāwhi so swani i le teimi o le nei o whainga wha terrorisi i le Bondi Beach i le aso se fulma le wha o te sema. E to tolo ni ambasa o le malo Amerika sa filfilia mo nisi o te nuu o le Pasifika i le teimi o le no whainga le li Palestine o Joe Biden
ua whaamalolo nei mai o lātou tu whinga ele matanga luenga o le State Department a le malo a Amerika. O i lātou nei au fiai le ampasa sanga rua i le tunu o Papua New Guinea whapea le atu Marisala ma le ampasa sanga rua i le tonu o le malo Fiji. O lo o fia i lātou nei e tolu mai le Pasifika e isi ampasa e tolu sfulfitu o le malo a Amerika ia sanga le lue fo i isi e tunu o le lolangi ai ua whaamalolo ma ua whaamuta o lātou tu whinga ele matanga ruenga o le US State Department. O le ampasa Amerika le sai Papua New Guinea te maita ingo ia Anne-Marie ia Tishok sa vea fo i o ia ma sui alo ia le malo Amerika mo le atu Solomona whapea ma Vanuatu. Ai o le te maita ina avea ma ampasa Amerika i Fiji o Marie de Moore na avea fo i ma sui alo ia le United States mo le tunu o Kiribati, Tonga, Nauru, whapea ai ma Tuvalu. I tālonga, o le whaafai laengo o le Master Lock Comanche le ua mua i le tuunga o whaafai la wha le tusanga mai Sydney anga iane i le ai o Hobart i le moto Tasmania. O lona walu se fulwa i le neo tusanga o le tuunga tele e ono se lau lua se fulma le wha mai le tautai le mamao e whaia i le aso malo lo o le Christmasi po le Boxing Day mai o le whaali mai le nei o na mua ai o le whaafai la le nei o le Comanche sa whaatautai e Matt Allen ma James Mayo. O le teimi na whaamawina i na ua kolosi e le Comanche le tini le ai o Hobart i le sa nafi e lua aso lima i tūla tolu minute ma le tolu sifuru ono se kone. O le whaafai la le nei le Comanche o umia le matatia o le nei lava tu unga mai le tausanga i lua afe sifuru fitu le ana mua ai i le umi e tasi le aso iwa i tūla sifuru lima minute ma le lua sifuru fa se kone. O le nei lava a whailana mua ai fo i le nei tu unga i le lua afe sifuru lima, lua afe sifuru iwa ma le lua afe lua sifuru ma le lua. E kirikiti whaalawao malo o le ua maua le malo mua le aua Engelani i le tonu o Australia tanu mai anuaria le tausanga i lua afe sifuru ma le tasi. O se furu iwa le lei le a whainga o tālonga whaitawina i le wā ma Australia a o le whaato ato e maua i se malo o le au kirikiti le nei a Engelani. O le tālonga lo na whale nei o le series o le Ashes i le wā o Engelani ma Australia sa tuli ai e Engelani ai e se lau fitu lima o Australia mai na maua le lei i ma manu malo ai. E lima tālonga o le series le nei ua tolu ai malo Australia le ua tasi i a Engelani ai toi tasi le tālonga o lo toe o le tālonga le whai Sydney i le vaias o nei. I tālonga basketball la li le liki Australia tasi le ai na malo ai le Breakers a New Zealand i le la tālonga ma le au le Jack Chambers a Tasmania. O ai o le tālonga tau whao i Hobart i le Polest o na ai valus fultasi le Breakers i le valus e fulu a le Jack Chambers. Sa toe whaau popo le teimi ina ua uma i le teimi whaatulanga ina o le tālonga ai o tutusa ai e tai fitu se fulu ma le tasi. O le malo le nei o le au o le Breakers ua momotu ai le lātou solo ngā whaia ina tolu le asa iai i le tāminsanga le nei o lo wha ngā solo o basketball e pei ona iai i le liki le nei teimi. Ia o le whai unga le nā o tala whau.